agqoka obrand ukuthi ababizayo uthi uyafika endlini babahenge ko-rawundi lapha ya kahle mfowethu Uphelile izinhlambo sukela amabhinca eyithulele. Sawubona kuphi nakuphi la kufunye khona lomba njengamanje ukubingelela wena ke Mathinda Dosi Ntombi zomqhamulo amehla kabanye zibaqhuma nomali uthwazi. Ngana wethu ngabe usukula kholo uqala la ngicela uthenze ukulungela upress subscribe button kanti ke ngabe umdala uyazi ukuthi ehlangana lapha na comment section kanti ke ungakhohlwa ukuthi button la join selivuliwe kanti ke ungadonithela nje i-channel yakho oyithandayo ngo-10 rand njalo ngenyanga kanti ke uyakhansela mangabe ungasathandi. Ngani zakwethu sicelo motivation lapha na ku TikTok oda lapha amabhinca wo live wakhe cha uyitholile impendulo kodwa ke ubesethi akanandaba njengoba amabhinca suke ahlala kuyena athi ke cha wendoda ojwayele ukwenza into enelisa wena ungalokho ujaja abanye abantu futhi ngeke uluze lutho ngokuthi wena omunye umuntu wenza into ayithandayo ngemali yakhe wena wenza lokho ukuthanda ngemali yakho ngoba nawe lokho wenzayo wenza ukuthanda kanti futhi asifananani. So ngaphandle komusha isikhathi sakho mlaleli wami ngicela ukuthi nje singene ngqo ku video yakhe yosicelo motivation lapha khona ke ebeta lapha khona amabhinca. Yatalapha ke manje amajongo agqoka obrand ukuthi ababizayo uthi uyafika endlini babahenge ko-rawundi lapha abanawo ngisho u-wardrobe akanawo ngisho u-wardrobe umuntu ama-obrand hood nama-abhitha agcwele indlu i-abhitha iwu-2000 kodwa ngisho indlu yakhe lo 2 room lo ibizwa ngani loguqa sithandazi ibizwa ngani lo rawundi lona uyawubona nkosi yami ukuthi imvula mayinetha lana kwitashi sekuyavuza uyavuza utshani phezulu kodwa uyibiza ngejongo because uncamene ukufida i-ego agqokisa umzimba kodwa i-ego nesidima soba indoda sinqunu cha uyijongo liyageza ijongo uyageza impela ugqoka into eyibizayo kodwa ulala ngetshali babiza ngamatshali akophepho ijongo elinjani lelo mina ngiqola uMr Price kodwa woza jongo sondela eduze I will show you flames jongo angigqoka into lama abhitha u6 owagqokayo aguga within a year awangena isimali jongo eligqoka ama abhitha no Brentwood alodli ingane zakho ibuka nje zijamela ama abhitha ijamela ama Brentwood ingane zakho hayina ngisho amajezi esikole amajezi adabukile wena into yaqala mekuthiwa ima ukudla ezikoleni akukho wena ufuna kushiswa ngisho izikole mekuthiwa ukudla ezikoleni akukho ingane ayidlile ublame uhulumeni kodwa mawuthola imali into yokuqala ecoba ngayo hey fanele ngithathe ugodo ngilibeke lishunquthule ugodo lwani ingane zakho igodola manje la 2000 uhlulwa impahla zika 700 rand thengela ingane zakho impahla lapha kaphepho ngoba you are a big boy you are not a man yabona nje bakuzofika uKhisimusi bazobethi siyehla singamajongo behla baphethe iSminoff kuphela akayiphethe impahla zezingane uphethe iSminoff uyophuza namajongo asemakhaya ya kahle mfowethu umuntu akenza into ayithandayo mawukuthi uphuza utshwala akaphuza utshwala imali yakhe mawukuthi ugqoka uBrentwood mawukuthi akafuna ukwakha wena kuyikho into ozoyiluza ukuthi umuntu akakhile ugqoka uBrentwood wena mawufuna ukwakha yakha mfowethu mthanda ukujaja abantu.